ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 8 апрели соли 2023 мебошад ва мо қарор дорем бо ҳамроҳии бародарамон эшони ёрмаҳмад дар хоҷагии деҳқонии эҳсонҷон шаҳри Данғара ва ба шумо оиди дар ҳамин хоҷагии деҳқонӣ шинонидани 5 гектар замин бо писта ки мо таъмин кардем имсол писта ба онҳо нишон медиҳам. Ман ҳаминҷо ҳамаш қатор писта шинондага шудааст. Ман аз онҷо сар мешад 2 3 4 5 ба 4, яъне байни қатору 5 коридагиану байни дарахтҳо ин хелаш бошад 4 шинондагиан. Ман ин дарахти писта сабзидаи судааст. Ман ин ҷои пайванд нею ана ҷои пайванд. Мана ҷои пайвандашам месабзад. Ана ҷои пайванд сабзидаи судааст. Дута пайванд доштааст. Якташ инҷа, якташ инҷа. Мана бинед? Инҷа насабзаст, инҷа сабзаст. Мо ҳоли анин нукинро мешиканем, камтарак меканем, чунки қуваро ба пайванд додан дар кор пайванд калон шавад. Мо анин бепайвандо камтар камкам меканем ва дар охир инҳоро бурида мепартоем камтарак ба қувват шудани пасванд. Ана дигарашро бинем кани. Мана ҳамдиёрони азиз, мана ҷои пайванд мана сабз шудааст. Ина ҷои пайванд не, инашро мо камтарак нукашро канда мепартоем ки қувват бозгашт ба пайванд равад ва ҳамин пайванд нақ сабзад. Бинед ҳамдиёрони азиз ки мана ҳаминҷа то ҳола об надодиан. Мана сабзидааст, дидед? Ба қувваи борон сабзидааст. Ҳаминҷа қариб 2-2.5 ҳазор дона писта шинондагӣ ва сабзида истодаанд. Ва мақсад аст ки мана шлангоро дидед? Ҳамеша рӯз анам шлангои оби қатрагиро васл мекунам. Шлангои оби қатрагӣ овардан ва ана онҷа бочка мондаанд. Анами талу теппавие ки бекор хоб буд, ҷонварон дар Тоҷикистон аз худ намуда дар ин ҷо мехоҳанд пистазорҳои калон бунёд кунанд. Мана инаш ҳоле насабзидааст, тоқат мекунем. Дар ин ҷо як гап аст да, кадоми мамхе пистаош насабзадагар ҷои ин писта ба имсол ба мо пистафурӯши турк аз Туркия писта ваъда кардагӣ. худо хоҳад ҳар як инро ҳисоб карда мо ҷояшдо худо хоҳад насиб бошад ҳаракат мекунем ки писта биёрем. бо худи турк ҳам моҳи июн мебиёяд, дар ҳамин пистазор ҳамашро бо чашми худаш мебинад ва баҳо медиҳад. ҳозир ман боз мана пайванд сабзидааст. аз пайванд болоашро мо як мепӯчем. пайванд сабзидааст. дидед ки ҳаракат дар пайванд равад меравад дигараш. анинаш пайвандаш насабзидааст. пайвандаш насабзидааст. ҷои пайванд бепайвандаш сабзидааст. ино ҳамин хоҷагӣ туҳфа мекунад ва ин соли оянда инҷо пайванд кардан мумкин, яъне ки такпайванд бепул меафтад ба хоҷагидор. кадомаш ки пайвандаш намегирад турк боз пайванд истед. як дақиқа истед. ана инҷа сабзидаи судааст. ана дидед? пайванд сабзидаи судааст. ана пайванд мулоим шудааст. мана рукакакаш мулоим шуда, баргакаш кушода шудааст. ана пайвандаш инҷа пайванд буд нагирифтааст, инҷа гирифтааст. мана ҳамдиёрони азиз меравем дигараш боз дигараш меравем. мана ҷои пайванд нагирифтагӣ. мана ҷои пайванда бинед ки мана баркар шудааст. мана ин пайванд баркар истодааст. яъне ки ин писта худо хоҳад баъд аз 4 сол ба ҳамин хоҷагӣ фоида овардани фоидаро сар мекунад. мана ҳамдиёрони азиз инаш нагирифтааст. мана ҷои пайванд гирифтагӣ нест. инаш пайванд нест. ҷои ин ба ҷои ин дарахта ҳатман аз Туркия дарахт метиҳад, як ба як иваз мекунад, лекин иваз не ҷояшро ҷойгир мекунад. неки ин дарахте ки нагирифтааст инро соли дига ино пайванд мекунанд. ана пайванд
همدیاران عزیز پیوند گرفته است. بالای پیوند رو ما کندرک کنده میپرتویم که قوت رو کم گیرد و بلند شود. همدیاران عزیز با یک دیگه نشد. همدیاران عزیز دیدید که از زمین 20 چند تا ایمات دو تاش نگرفته است. من پیوند آمدگی روکش ثبت شده است. اینش بی پیوند، ایناش رو یک کم طرف نوکش رو موقتا کم میکنیم که پیوند ما قوت بسیار بود. من همدیاران عزیز باز همخیل پیسته گرفته است. من از جای پیوندش من بر کرده است. بولاش پیوند نیست، کم طرف کچیده گرید بولاش داوشه کنده گرید. همین داوشه کنده گرید کنده گرید پویننگه کنده میتونش. من خیلی ما نگوبین میکنیم تا من همین پیسته های ما کلان شود. با همین آب انگور میگم با همین آب بارون گرفتید پیسته های ترکی ما دسترس کرده آوردیم با آب بارون گرفت. من این شلنگ ها امروز قطار میکشند و خدا خواهد پیسته‌زار دنگره یک تی دیگه باز زیاد می شود. انا همین خیلی همدیاران عزیز شما فرمایش دید ما به شما نهال پیسته دسترس میکنیم. انا بینید چه خوشش و از پیام رو مدگی ایناشو میکنیم قوت رو دائمی میتیم که زود کلان شود. خدا خواهد در 4 سال این پیسته‌زار یک پیسته‌زاری می شود که راحت میکنید. این نری نبود، بی پیوند نری نبود، حالی نشکفته است. خدا خواهد این هم میشکفد. این نری نش بود. من همدیاران عزیز بینید چقدر پیسته ها شنوندگی همه پر از پیسته. من شما هم تل و تپاتون را هم پیسته زار کنید همدیاران عزیز. بی نهایت نغز می شود. 1 کیلو پیسته در بازار 190 شده است. شما 130 هم سپارید. اگر یک پیسته شما بعد 7-8 سال اگر 10 کیلو تید اگر یکانجا کارم نمیکنید این پیسته خودش یک مواد استراتژیکی می شود. از نفت هم از آب هم از همه چی قیمت. همدیاران عزیز بهاری وطن رو بینید. تپای دنگره که آیسته همش رو با تشویق ما با مصلحت ما با کمک ما خدا خواهد پیسته‌زار بکنیم. این همه تل و تپا رو همدیاران عزیز در پناه خدا باشید. با گروه امیرها باشید. شما پیشنهاد میکنیم.